Emin وعن سفيان الثوري أنه قال اختاروا الفقراء خمسة والأغنياء خمسة. Sufyan Savri degen avliyadan rivayetinde bu zat aytdı. Fakirler, kedeyler deydi. 5 nerseni tanıdadı. Baylardan başka bir 5 nerseni tanıdap alıştı dedi. Kedeyler özünce 5 nerseni tanıdasa, baylar özünce bir 5 nerseni tanıdap aldı. Alar hem neler? İhtarul fukara rahatan nas ve firagatal qalb. Kedeyler tanıdagan 5 nerse, birinci kedeyler tanıdadı. Neden? Rahatan nafs. Rahatlanıp yaşaşını tanıdadı kedeyler. Ne için? Ne için? Biz oyluyoruz. Baylıktan rahat bol. Misal oyluyorsun da çoğu maçtan menen жүрсе, çoğu uyda yaşasa, как будто ошол бактылуу болсо керек. Ошондой yaşasam, как будто men de бактылуу болуп кетсем керек депчи. Бирок негизи kedeyler бактылуулукту тандады. Эмне үчүн? Себеби адам канчалык мал дүйнөсү көбөйсө, ал бактылуу, рахаттанып жашабайт ал. Кайра кыйналып жашайт. Ошонун гамы менен, ошонун ой пикири, ушул акчаны каяка кандай сактасам экен, мунаны каяка пилосун сала койт. Кыскасы ой пикири ошо менен рахаттанып жашаш жок байда. Ошон үчүн айтат, kedeyler rahatan nafs, nafsты bir бактылуулугун тандап алышты. Экинчи, ва фирабатал qalb, жүрөктүн боштугун тандап алды. Жүрөк мал дүйнөгө толгон эмес. Мал дүйнөнүн мухаббатында же бир каякта машина же бир үйдүн мухаббатында толгон эмес. Kedeylerде ушул нерсе. Üçüncü, ubudiyata Rob. Kuday Taalaga kulçuluk kılığını tandap alıştı. Sebep albatta bir maldan, dünyanın kuludan boşagandan keyin Kudayga kulçuluk kılığına bir vaqt bolot. Oşol Kudayga kulçuluk kılığını tandap. Wa khifatan hisab. Negizgilerinden birisi kıyamatga barganda esep kısaptın жеңилдигин tandap alıştı. Sebep malın az bolsa, mal dünyanın az, akçaң az, үйүң кичине көп нерсеге эсеп кысап бербейсиз. Бул рахат нерсе. Ва даражадар улга жана бийик даражаларды тандап алды кедей. Эмне үчүн? Себеби башка бир хадисте келет да. Кайсы бир кедей инсан ла хавла ва ла куввата илля биллах деген ошол келимени айтса, ошол эле келимени бай инсандагын айтса, эми ошол бай инсан ошол келимени өзүн айтпастан кошумча 100 миң деген акчасын кошумча сарп кылып туруп, анан ошол келимесин айтса, бирок бай жанагы кедей жеткен сроокко жетпейт дейт да. Кошумча берген акчасы менен да жетпейт дейт. Кедейликтин даражасы ушундай экен. Башка бир риwayatта келет. Kedeyler baylardan bir gün aldın, жарым күн алдын бешке кирет. Ал жарым күнү кыяматтагы биздеги 500 жылга кетет. Дагы башка бир риwayatта келет. Пайгамбарлардан мисалы Сулайман алейхиссалам бүт байлык берилген агачы. Бирок Сулайман алейхиссалам башка пайгамбарлардан 40 жыл кийинирээк кирет бешке деп. Башка пайгамбарлар бардыгы киргенден кийин анын акырында 40 жыл кийинирээк Сулайман алейхиссалам келди. Эмне үчүн? Себеп ага бүт бардык мүлк давлат берилген. Ал бул жашоодо рахатын нас, бул жашоодо бир рахаттанып жашап алган. Бардык инсаният, бай инсан бул жашоодо жашап, бирок кыяматта көбүрөөк кедейлерге соолуп. Kedeylikte görürüz oldu. Vaktar olan ya, emin bayların ben tanıdığı aldı. Yani hatta kedeyler 5 yaş nesini tanıdı. Baylardan başka bir 5 nesini tanıdı. Birinci baylar tanıdığı olan nesi? Ta'aben nafs, nafsın kıyınçılığı. Ömür boyu şu bir nesinin gamında, işlep mal düğüne tamam deyip, ömür boyu kıyınalı ötüp edildi. Ötkende biri 60'dan ötüp kalan biri туғандарыңыздан біреу айтса, ушул үй салды, жакшынака үй бар, экада жакшына үй бар. Үй салдым мындай кылдым, палан жерге дагы бир жер алып дагы бир үй салсам. Не кыласың эми ону? Өзү кабырга жакындап калды, эч канча калбады. Анан дагы бир үйдү деп мазакырап жашайды да. Өмүр бою кыйналып бир нерсенин гамында, бир нерсенин аркасында жүр. Ошону айтып атат, байлар 5 нерсени тандады, алардын бирөөсү таабан нас, нафстын кыйынчылыгы, өзүнүн кыйналып өтүп кетет бул жашоодо. Өмүр бою кыйналып өтүп кетет. Bir nesinin arkasına, gamçek ce oyu fikiri bir nesinin alet, ce kolu bir nesinin alet. Rahatlanıp ibadatını yaşar. İkinci, vaşkulan kol, cürök bir nesinin maşgul bol, söz bir nesinin aletten. Ve ubudu ya da dünya, dünyanın ibadatını, takvayla dünyanın kızmatını. Kömçe dünyanın kızmatını, baylarını tanıdan nesesi. Vaşiddadan hesap, canadağı en negizgi korkunuş neseleri, kıyamat varganda esep kısaptın katılığını tanıdaması dedi. Katı esep kısaptın tanıdaması. Sebep, albatta qancha mal dunyo ko'p bo'lsa, aka esep qilsa o'shuncha o'g'il bo'ladi.
Ва даражата суфла жана өтө бир пас болгон даражаларды тандап алды дейт да. Себеп өзү негизи байлар жана келимен айтып атканды, бирок келиме менен кошо жанагы садакасын ясанын бербейт. Бирок ошол садакасын ясанын берсе дагы кедейдин даражасына жетпейт деди да. А бирок ошондон сырткары жанагы садакасын деле бербейт да.